Anyalaki din! Ay na, nagmayatan dito nang ipanam kanyak a restaurant. Social kan bongga. Espesyal ka ngamin para kanya. Nagmayat ti sumurot-surot kan kanog biyahe ka. Ay, makapasyara. Ang sana ka na yun Tama nga maamuan ni bakit ko. Ay, anya pa ti maramin na kanya. Silo saya ni bakit mo? Wadagi pulong. Kung makakita ka data. Ay, gayam. Kaya't ko asubuan na. Tasubuan ka mo. Ay, makapanirbyos. Ang mga noda makakita ka data. Ay, delikado. Daytoy laeng, coins tinapasadam. Coins nga mait. Adamot papel na. May sa abainte. Didat duma, coins. Sagpipiso pay. Ay, matumal nga ro ti biyahe. Apay ang natumal, kat panagi-eskwelan. Umanay mga igatang itibagas daytan. May sa kilo lang abagas ti magatang daytoy. Anyang iti sidaan. Ay, Jack Mangan, nabsugak. Imbagkan ka tanang restaurant kamanan. Da kami ngay kadagiti anak mo atalo. Nga agur-uray iti isang put mo akwarta nga igatang mi iti kanon mi. Sursurwan nyo ati agtipid. Imbagpaykan ka pare. Tada oras mo amang washing iti ipaspasadam a jeep. Kababayin mo Jack wasingan maray. Mga opisina, kin estudyante dagiti pasaheros ko. Ay, nilakay ko. Nagsadot amang washing iti jeep na. Nakataptapok. Saan sapay ang nakariing maray? Saan pa'y nga rod? Imbes ko maamariing amasapa, akasken ka. Tawasingan na jay jeep. Mayat nga mintag pasada amasapa maray. Taado ti pasaheros. Adumot gayam, ngam nagbasit ti yentrega na napasadaan na. Ne, apay nga Kit no kadag biyahe, kit mapuno mo ti jeep may. Amang ano da kayo lang, pare. Amin kami maray. Makitkitak tupay, kit mapuno akanayon di jeep na. Apay nga ta ako na anatumal ka no ti biyahe ita. Nagmayat ti biyahe maray, taado ti pasaheros. Ay, addan sa kalukwan nga aramidan day di alalaki Ay, kasapulan nan samot ti konduktor. Saan nakasapulan ti konduktor maray? Nung nabayag ka na driver, kabisado maamin na rin. Sika ti driver, sika pa rin ti konduktor. Mangalala ka lang iti konduktor. Kupitan da kan tupay lang may. Kan isopay asusilduam. Sa bagay mo't kit di Ibagam kan ni kumpare, agalibdak nga agbiyahe. Ay no, nagadaw ti pasahero si tamaray. Dahiti laang ti maitadyo abalon ko ang mapanag-eskwela? Dua asa nga pulo? Bingay-bingayan nyo jay adda akwarta. Tani, talo kayong agis eskwela. Pamasahik laang daytoy. Ayan na nga iti pagmerienda. Iso nga rod nga imbagakken ka amangala ka iti pandesal. Ta iso pa lang ti merienda numabisin ka. Pandesal? Manungal daw ang nakadulin dayta a pandesal. Nakatangtangkanan. Inutan tayo akan kanen numabisin tayo. Nala, ingkakit din ag-eskwela. Tani, maladaw kan. Anyamot din. Ay, aglugan ka ngamin iti jeep ni tatang mo. Tapno makatipid ka, kat adda pag meriendam. Papanak agpasadan ba kay? Ingkan, itay kumapay anyat orasan. Makabannog ti agpasada. Apay nga ni kumparem alando. Mariing iti masapa. Tapno wasingan na jeep na. Masapa mutlata ang mapanagpasada. Hindi nakman ikumpara kang kuwan. Taapay asaan, kat agpada kayo mat a driver. Ado kano gayam mo ti mapasadaan ita. Ado kanya na Uray si kakano. Kanayon kano amapon no jay jeep mo. Patsyag. Amum di kumpare ko. Nalay nga garamit iti sao. Ay, ingkakit di agpasada. Kat namnamaak adakkel tutiyin trigam anapasadaam ita. Na, una yun. Ay, awanan ti balunan dagiti ubing.
Kan awan mo ti bagas. Kayat mo nga rod nga agbisin kami. Love, at dakan. Itay ka pa nga ur-urayo. Abay nga oray na. Kut, mamilis ka gaya. Kan kayat ko ti sumurot ken ka nga agpasada. Ang mga noda makakita ka data. Awan, di ka madanagan. Mapantanto manin agdate ijay nangina a restaurant. Ay na, nagsiksi ka ita. Mini skirt lang dayto love. Nakapimpintas ka. Ala, inta nga rude nagpasada. Unay mo dayto ajipay. Tadi to ipay mo tinga ti kalsada na perde. Kapilitan nga orayek ti pa lumabas. Taparag. Ta iso ti paglugana ka mapan gumatang iti piyesa na. Ay, ada lumabas. Para! Para! Ay, pare. Ano ka jeep mo? Ay, ada perde na paray. Makilugan naman. Aging gay ilay ta gumatang iti piyesa na. Ano? Kung may kaglugan ng paray. Ay na, imbag tanda ka paray. Punasaklaan day talingat mo di tamuging mo ha. Di may patpat lang ta nakalugan ti kumpare. Maan-ano ko may makita na. Agbirok mat itinus na. Paray, isardag mo ni tayo gay. Paray, para! Para! Amo na ito, driver. Handa kami chicks na nakatugaw. So, di na magmagod, ipo ko ti pasayros. Paray, paigit mo! Disaga! Para kanuhani. Kastaya. Ay. Nagkadayon yung pagkatang iti piyesa, paray. Ay, Ilabas ako. Ay, sus. Ala, bumabakan pare. Anya manan daytoy asidaan. Daytoy pinatakak akamatis nga adda bugong na pagisawsawan iti ugot ti kamote. Amok ananang, ang apay akastamanan ti si datayo. Ay katawan mat ni tatang yo. Oh, anyat orasan? Agpaspasada pa ilaang siguro Agpaspasada ngam sumit ngeten. Ngam numangted iti napasadaan na barbarya laeng. Ni, apay asak ti pangibagaan nyo iti kasta. Ni tatang Ne, adasing mangpat a jeep. Jeep ni Uncle Tinong dayjay. Madlaw ko ti ungor ti jeep ni tatang. Anya ti ungor ti jeep ni tatang mo aya. Kaslagsa sa igdag abakat. Pare, si kamot gayam ta si mangpat kunak no nila kay ko. Tinarimaan ko ti jeep ko, maray. Tas mardeng ki din na tinga ti kalsada. Aya, Isu asa anak nakapasada iti nagmalang. Imbag pa ni kumpare tanapon-pon no jeep na nagsubli-sublay. Isu sigurado nga do tinapasadaan na dayay, maray. Agsida kayo mo titilitso na. ay, barbarayan tuman ang tiyawat na kanyak. Maray. Adda ibagaking ka. Di mo ibagbaga asyak din ang ibaga. Ne, anya day ta pare. Adda nakita nga ubeng. Kinsiksi a babae katugaw na ija-jeep na. Anya? Sige, ituloy mo pare. Ay na, punpunasan na pa ay tilingit na, maray. Anya? Isumot lagayam abarya-barya lang tiyaw awat na kanyak. Mari hindi mo ibagbaga. Ngayon bagaking ka. Wen pare, gas-gastusan na lakit di jay sexy a babae nga imbagam. Abay, nakapanimid ka di talamisahan ba kayo? Aday ta tinapasada. Coins manan? Di mo tagibas si tendagite ko yung ado dayta. Ura ikilom.
Rabi ikan anagawid. Coins lang tinapasadaam. Nakapoy ti pasada. Anya nakapoy. Kat napumpuno ka no jay jeep mo ang nagsubli-subli. Nagkuna, langsot ti agibagbaga iti dayta. Ni kumparim atinong. Ha? At dapay kano katugaw mo as sexy a babae iti sango amang pumpunas iti lingot mo, ha? Anay, di mo lang pigusan tilapayag ko, anay ko. Isugayam ti pangigas-gastusam iti napasadam, ha? Anay. Ay, may sina tilapayag ko, anay ko. Nagrigat lang arunan ti panagbiag tayo, ngam agbabay ka pa lang. Bilangak dagito'y coins nga inted mo. Bilangin na. Sakit tilapayag ko, anay. Masapat na amapan agpasada inton bigatwan? Anya masapa? Masapata! Ha? Nangag mo dyan bagak, ha? Kaya't naasawan, duwata nga agpasada. Sumurot ka? Masapata kunak lang arudan. Di ka di makauawat. Hey, kumaray. Apa nga ita si kamot ti mangwaswasing na ita jeep ni paray. Wan pare, takadwa man nga agpasada. Dua kayong agpasada, maray. Wan pare, iso ti driver, syakmat ti kondukot na. Anya? Kundukot? Wan pare. Sa balin sa mo dita konduktor, dita kondukot, maray. Ay, sabali talaga, pare. Mala, ituloy mo awasingan dita jeep ni paray, maray. Itan sa laang mo ita mawasingan dita jeep. Si Mangput kamot gaya mo, my darling. Shh! Ada ni misis ko dita jeep ko. Iso na dyan nakatugaw iya sangwanan. Apaya si Muro. Doa kami kanong agpasadan. Isunti kong doktor ko. Mapunasan na nga taday talingot mo. Sana. Iso ti agsingir iti pasahid ag iti pasahiros. Lakay, umay ka na. Ay, inakon. Ay, aban nakon. Ay, sus. Kabutang nan samot ni bakit na. Paandara mo aday ta jeep mo. Anya nga iti aramidam. Sumurot ka talaga? Itayak pa nga agurura iti pasaheros ditoy. Damagan pa ilaang. Oh, aglugan kayo na. Ijay eskwilaan, ijay palengke, ijay simbaan. Umay kayon. Ay, sige, umay kayon. First trip daytoy. Naglaingin nga gayab ti pasahiros ti kong doktor ka. Sige, agpadenden kayo Tapno adda pagtugawan, dagiti daduma. Awan, umanay. 30 amin ti agtugaw dito ajit. Permitilingkot kung bakit. Ita pa yung agbibiyahe. Isa nga gasot, dua gasot, lima gasot. Anya di ko na? Ito yung lingat ko kunak. Punasan mo na. Agtudtudan. Ita mo bilbilang iti kwarta teraramidan. Ay kat po na sa mutan Di nakman ipadpada ijay chicks mo nga agtugtugaw lang dito abay mo para punas itilingat mo. Ada agparpara nga estudyante. Ne, adu da magayam. Sardingam ida na. Sige, sardangak. Ang lalaki din eh. Ay na. Nabatad, alitsyonan ti sidaan tayo inton madamdama. Lakay! Wow! Lechon! For the first time! Oh, kita man lakay. Naragsak to'y anak mo ang makaraman itilitson. Ala, ago makaamangan anak ko. Naibos ka din, jay ugot iti kamote, jay likod ti balay nanang? Nasayaat mat no naibusan. Apay, kasano ang nagbalin aletsyon ti sidaan tayo ita nanang? Kit, kundukot ni nanang mo ah. Nagbalin kan akong doktor ni tatang? Kundukot. Sana kunduktor. Imbulsak amin ang napasanaan na anak ko. Ada pa imbulsan ni tatang mo. Ang dinukot ko amin. Diyala ang panggasolina na timbati. Ay, naglaing nga agdokot ni nanang ah.
Kundukot gayam. Uray siyak tulat tanti mapanagpasada no bigat. Nagkunakan ka. Awan aramidok dito balay. Iso asumurutak. Kasapulam ti kundukot. Tapno saan mo agastusan iti sabalitin nga pasadaam. Anya agastusan na iti sa bali, nanang? Di mo patpat yan ni nanang mo, nalaing akong duko. Ay, anya lakit din nila kay ko ababairo aya. Kasapulam ti kundukot. Iso nga umayak manen. Masapat ang agpasada inton bigat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.